Kokore ke ho whanga mo i he talamalo i whanua mga hi tala whatap ko tope ko whatapo at pamihen. Talangata e teo whaik tō mama o ka ata mo e whanga maari e koni ke o atuai mo polokalama koi a whango saione a ia ko heni. Pea mo whai whikau sa reswaka ke maa whahoko te tau polokalama koi ki wike ni malo e tau maa o e wike fo o koni. Pea o whape ne mo maa o ha pekia lerei. Pea kuata e taitai lerei ke te mo tolu ko tope. Kumo whanangoa, pamau ai polokalama ko ia whangu o Saione ki a honi. I he whainga maari ko ni ko loto pe ke taitai lerei, ai whaiwhikau sareswaka ki sene Australia. Malo e tau mau e ahoni whaiwhikau pia malo e ngau e pia mi Australiana. Whaiwhikau o mo whewehake e family i he osi koe ni o e malo lo mono katoa ngai ko ia o e pekia. Ia, solo malo o bita mau whainga maari, oku mahalo oku kaike asia atahe ku laptopu, oku asia pe ia mutol. Oku ki i freeze mai, oku asia tu umau, oku keiki ngau e ko ti mahalo ko e peko hai palo. Laptopu a aku. Ko ia. Ore keiki wakai ane. Ka sai be ka lere be ka ore ke ki bakai pe o ka pau kuongo atu. O kuongo mai pe. Ia. Pea oku ore ke ki bakai ia. Koi, kona kuasa mai. Ia. Kona kuasa mai. Ia. Ko ia solo ko fonwani o ku kai ke hala a o tau ki popo uri pe ai fonwani pe na uha au pito pe ane au kai ko ane afi na la le ane afi ane po la ko ane po kamata ene ki to mai a mosi o ha o pe ki uha o pe ke pongin o ku ke tu tata o pe o ku tofu pe a mo matangi o fonuani pe o ku lelei a me ko to pe me heni ko e family o ku kai ha manatui taulo tonga fononga he pekia hiri ai osi ai pekia koin he wiku osi e fulong weekend ko ia pe o ku te gai ke fai ha felonga mar pekia wike ku osi wike atu wike te ko e pekia pe mo weekend na mo wika hau pe ta lava leva to mau ha update ho ko atu i family mo e palpalo. Ko tu ko ta minu le pe family ka solo ka fofoki atu malo apito. Malo apito whaiwhikau ko tui ko e whainga maari lere ia. Malo ko mahino ku lere pe mea ko toa pe family ke hoko atu ko ia o e ta polokalama. Whaiwhikau ko e taha whoki e ongo o ki whakamani lahi o ku mei ke te wakai ki ai ai au kolo atu ai ngahi popo ki whekaunga mamahi ko ia i he pekia ai tui tapu i loa koe tui tapu Pope Francis ia ko taha eni ha tangata i he lotu o ku mei o ku lahi ai ngahi mea kotoa pe whekau aki moia o kiki ngata hene iloa i he tuu ngahi pureanga mamani o ku lahi ngahi mawhai o ku ne mau me ke ngahi mea la lahi pa ku te wakai ki he taimi koko o ku au kolo atu ai kakai mao lunga i he whanua o nau wheloa ki pia mo e tui tapu hene kei mo ui o ke ko wakai hifa ngahi vitio o ku nai haere ki ai tui o tonga mo kuini o nau wheloa ki kaka te sio ko taha ia ai o ngongo lahi a koko i ahoni ai si pegia ko ia ai toko taha ko ni i he tuu ko ia o e tau ngai mea whakakaristiane whaiwhika ko ilopeo ko ai o ke nea i he asiko he ngahi o ngongo whewheo anga ho wakai ki he tuu ko ia ko ngahi whainga maari e peheni hange ko e ui hataha ki ha whatongia pea o peke taimi ko ku pekia e taha ko ia
o hoko en ka whainga Māria nei ki he kakai Karistiane, ke whaari ari atu ai ngahi mea tau tui ki ai, he neongo poki e ni pehe whai whakau ka tau tui whamamani lahi, o ku tata kūtoko lahi pe, lau miliona, pu miliona i mo kakai e o ke nau tui na to, ki lotu pa Karistiane. Nau lotu pe na to ka whainga mea ke, pepe ni ihi a koe pike nau kau na to he lotu. Ka koe ke hange koe mea whae ki pehe ni, kakai maalunga mo lalahi pehe ni ihe no tu whapureanga, wahapureanga o ku ke pepe ho wakai ki ai ki he taimi ko koe hono whawhi hanaki, e tau lotu whakaristiane me ngahi kakai ko koe sentari o koe ke nau tui ki he lotu whakaristiane. Ia, malo pito solo ai whainga Māria ki o Polokalamani ko uhi pia o kuke lave ki he mea mahu inga lahi taha o mo ui ko uhi ka koe wholofola. Koe. Pia o kufu mahu inga foki a ho a usia pia moho tala noa mai i he palo parema ko ia ko uhi ke lava ke tawako ko toa me iai. Koe. He guai e tai me taha e solo tawo o stua kolo he mea koe nā ta tau rea ake ka mata e ta polo kalama tukuange rei polo ka mou pipiki ke tohi tapu. Koe. Whakatoka ngā i rewa ku tā umai e ni ki he tuunga o e mo veu a mamani i he kuanga whaka o si o stala bea he tohi tapu pe a o mai ki he tuku ai lelei mo e kovi e mate. Ka ke hanga whakatoka ngā i hou koe ni ai tu i tapu. O ku i kai ke pe kia tu i tapu solo ka o ku mohe. Koe. Ko e to'o e tu i tapu ke alu o malolo. Ko hono uhinga solo. He ku taua o ki e kuonga o e mo veveu lahi o mamani ko e ngā ue ai la i rei polo. Ko e Wesiliana, ko e Katolika, ko e Mamonga, ko e Pentekosi. Ka o whakahino e tohi tapu ia. Te neutu e ne kau mā oni ki hono pure anga. Pea te hanga o laku ai kau talangata a ki he potu koe na nau saia ki nau toluai. Lolotonga e nau i mamani. O kau fia lahi i he hanga e he historia o e tui tapu. O whakamahino mai ho nau tuku whakaholo. Moeanga e nau tuku au mai moe lotu. Mei he tohi tapu, pea mo Isleri. He koe tau pehe tohi tapu, tau whoki ke Katolika, o whakatotolo me ia e historia i he ngahi rea, ai o longa ai e kau wako tohi tapu he ahoni. Koe lea whakaalamea, koe lea whakalatina, koe lea whakahepelu. Katoa ngahi rea kotoa. O ku os whakama opo ia he tohi tapu. Pea koe, ko tau monu ia anga. He kai ke taua o ke rea whakahepelu, pa kai ke taua o ke rea whakaalamea, pa kai ke taua o ke rea whakariti. Ka koe tau lau pe tohi tapu, o ilo me ia e anga historia e tohi tapu, mo e hau ai o tua, i he kau palofita, o au mai, ki he kau tui tapu, pe hau me kau tui tapu, he koe whae ia ai ngahi siasi ai Katolika. Whakatoka ngai uhanga he historia, o kuanga whaka o si o noiki ai uaksiasi. Pea tala koe tui tapu ia o kai kua siasi whakaritian. Tala ia o koe whika e ono. O ngahi mea koe a. Solo, koe mea na tokanga kia he kamatanga ta Polokalama. Aua te mau pipiki i he lai lei polo. Mau unu ki he tohi tapu kai mama ai toka te rine o ke alu ai he tiati o ke kaugi ai. Pea koe mahu inga ia pekia ai mea, whafoki atu e kulea pekia, ko hui he mama ka te au aho o whehui. Ko hui, ko e to'o o e tui tapu ke alu o malolo. He ko e kuanga tau en solo. Ko kuanga tau en. Ko hinga ia o kulonga ai a tonga he politikare. Ko hono hinga ko e nau tae mahino i e tohi tapu.
Pea nau toki tala noa whakawesi he tohi tapu, tala noa uhinga he tohi tapu, osko ia foki kia historia. He koe tohi tapu koe historia. O mamao au pito e vete whakawesi ia solo. Ka kuinga ku lave ki ai, ke e mama i he wholofola, ki he kaukaristiane. He kai teke mao koe ha moani ka pau ke vete whakafoi vesi. Vete me historia. He koe tohi tapu ko historia, koe otua ko historia, ko sisu ko historia, koe laumaria maoni ko historia, ko mea kotoa pe o tau whanonga mai. Koe katorika ko o kia no historia. Koe tui tapu mo nau alungaga, o kia nau tuku whakaholo, mo nau historia. Pe te tau tama te i whewhei e ane a whitolo. Na e whanau i he ane a whi ai ahoni, pia whanau i he ahoni a tau dolu. Pia ko hea winga o tau tamte i ai a whae e ngai tiasi. Solo ko tari nou. Neongo ko whakamatala i atu, ka ko tari nou ki ho whehu i, ko ho whia ilo, ki e tūkunga e pekia. A ke whakatoka ngai. Ko hea uhinga, wheunga e ne ngāwe, kawau he tui ki ai. Wheunga e ngāwe tui tapu, he koe kuanga whakaotien. Pea koe kai rewa, koe kau maa oni. Ko kamata ke utu e o tua ai e kau maa oni. He kai toi ano aonga e nau lofo i mamani. He kui mamani e lau maari e maa oni. O ngā au e pe ia i he whamiri kotoa, lau maari e kotoa, loto kotoa, tangata kotoa pe. Ngā au e pe o tua ia i a te ia. Ko hano aonga ke toi, ko kamata i nia ke taua mamani ia. Tau na toi kiri mea. Pea ke whakatoka ngai, koe ku tari nou ia ki ho whehu i solo. Koe tari nou ki ho whehu i, koe tāpuaki, koe whakakakato e tāpuaki. O ene tauhi e siasi, koe whae ia ngai siasi o mamani. Pea kua ilo o tua mamani, me he whae o ngai siasi. Tuku e rei polo ia, tuku mohe. Tau foki tau toke toi ta buka i maa opo tau ata mai pa tau ata mai lelei ki e tau loto lahi ki tau hoko atu he toi si nou e ki taimi o tuku mai ki tau ngā ue i ai whanua solo kau whafoki atu. Mahalo pito paifekau koe o kumari a pite whakatala noa ku ke o mai i o whahingoa koe whae ini o ngai siasi he ku ngana e tupu mea i ngai siasi i he historia koe lotu. He kapau na e kai ke whakatu e seas whakaristiane koe ni. Koe ke elo pe e whewhe, pe koe whainga whaunga e hanghai o toa whakahawa ke hu mai ai e lotu whakaristiane ki te ki tau tolu i maamani. Ka koe ngana mea ngā ue aki ai seas koe ni. Oku iloa whoki atu i tapu i maamani, whakamamani lahi. I he ne tuk ka iwi ki o ia ki hono toko ni. I hono malu i koe to tonu i kakai masiva. Kakai koe masiva pe kai li e kina he society. Na e mawahe hono whakatoka ngā i e maamani i he ngahi mea whakapolitikare mo e tuu whakawhanua a e ne tuu ka iwi ko ia i hono inga ke malui ai totonu koe ka kai masiva o a upe ke ne whinga ke ne hanga au pore i ai ngahi whanua ku tau ke tuku e ke hui mahafu kai ka tau he merino nofo merino ke whinga i ka kai ke nau mao ai whahinga mo ui o ku whai totonu pa mau totonu a o ke ne tokanga ikina a takai ku tau mo ui ai ke mahino ku malu mo hao na ko ngahi te fitoi tui o ku o hake i ahoni i he taimi koe ni ku malolo ai tu i tapu ai ngahi mea na ne mo ui aki neongo pena iai ni ihi i he kai i he siasi katolika na nau pehe o kai koe mea whatuku whakaholo na na wanga ki ai kana hanga e tu tapu o mai ngahi mea whamaman lahi koe ni o hoko ia o iloa pe ko ne malolo ko ni o ku wakai hifu ke ngahi o ngo ku na ui pe koe tu tapu ai kakai koe the pope of the people pe ko tu mahalo koe tahe ngahi mea lelei ko tu e whaifekau e wakai ki ai kakai koe ke na ukaristiane ki ha taki whakaristiane o iloa he ngai malai koe ni.
na fai te ke fa dala no fa fika ia malo bita solo bea o kumoni au bito pe ia ai ahono ofeina o e tui tapu e tangata ka kai kono kakano ia toi tapu o whakawheho anaki ki he mo ui ai pātere koe ni pe koe toko taha taki koe ni oku iloa. Aia koe whakahingoa pe ia e mamani koe pop of people. Ka kohono ka whakamatala toi tapu ia koe pop of Christ. Koe tangata ia ai o tua. Mana tui ko tau tolu ia koe tangata. Te tau ai be tau tolu. O pehe, tangata ni manakoa, tau ofai, tau saia he ne whonga. Kakapau tau saia ki tau tolu ai, koe whahinga, koe tangata be human being. Pe fe ai spiritual. Fe lau maria o tuana e uhinga e ne ui. Koe o tuana ne ui na kai ko ia moaru, pe ko maamani na ne ui solo. Pe e hala ia ke tau pehe, koe pop of people. Koe pop of Christ. Ko le be ko lave kia he ta polo kalama o whakatatau ki he lea o e siasi pe mo e whaeia o ngai siasi kotoa. Hanga he katolika o whanau i siasi kotoa pe. Kai ke toia siasia e ata koe whanau tama pe me he whae fita koe ni. Pe koe hinga pe aku nau mahuinga i ai he whae. Ai na ui ko mere he un me hanga he taime taha o to Caterine ai katolika o hikia mere o na palanise o na tunga tatau me o tua ka hui kai o ku kei o tua pe o tua pe aku ka ko to taha na fina ngalo o tua ke faka fanau i mai ai siasi hange ko rea ko na fai si su hala i Cesaria Filipai mana tu ko foi to bene a tol pe nau pe haka si su ke kolosi pe nau fononga mai ho ha pe loto si su pe whakahange si su tu si su e hala Cesaria Filipai mai malo ni mai le ma me kareli pe tu si su e hala Cesaria Filipai ne feu ya ken kawako o mo fononga ke lau e kai ko hai au ko fenga si su ke whakapapaui ka hoko mai au falai te pe pegia una wilo ko misa ia pe kai ta bene foi tavogi pe gore ha tu pe ko talipe ai kai mu ko pita ka ku ke ilo ko o ga ngai me o ao ngai kai mu apita pa ga ngai me o tole rei ki he o tua ene ya talia e si su e pita ko misa ya ko alo o tua mo ui pa ko foi lea ko ya apita ko alo o tua mo ui ko alo ko o tua mo ui hangalewa e si su o rewind for a foki for koe fetongi nauna i e huafa o pita o ne o pehea tureva asisu pea i he funga makani o hinga ia o ku alu he toka derine ia ai katolika kia pita ka koe ne uhinga ana me lo loto e tohi tapu pea i he funga makani ka pai kai ngau ake hingoa huafa pea ngau ake funga makani uhinga funga maka ko ya ko si suya pia langa leva si e langa ai katolika he otua pia to ai foi folfola ko a sisu monu ya ka ko Simone Passion he ko ngai mea o kukelea aki o kuikai ko hatala e atoto mua kakano ka ko fuke e laumari ma on ai ko foi taria pita o kai ko mei he atamai o pita kai hanga o tua whakawa no lau maria ke ne hanga o wha o foi ke whakapahino ke kawako o kamata kawako ta ko sisu ko fumisa ia pani ta ko sisu ko alo moni o tua whanau i mea ia ulaxia si ko katolika a Roman Catholic pia ko siasi ko ia ko ne whanau tamaini o movete pe heka i osi kua o whanau e we siriana hangia siemu ko alo fana o sias pentecosti angia diemu fana wa mari he gua e to Caterina e sias o tuma ta gone tu ko ya tu tai ngat he fi lau be he ko hua faia ka ko sisu kalas ko fofoga cho
Malo pito, fai fikau pe Maria pito, vahe ko ke o mai, o whawhikarau laki pia mo e tuunga koe ni kuia i ngahi ai whaabapa koe ia whahoko e mamani ki he tuitapu he malolo koe lava ia whai whatongia koe ne whai i he mo ui koe ni ka ne hange koe whakamatala na koe o mai kai malolo atu kuwhia mau i he o tuake nau malolo a i he ngau i koe whahoko koe whaiwhikau koe tautoki si tu a maeni me tau wike pekia tau tala noa be he pekia koe ngā koe koe uho fokia o e pekia o tatonu ke mahino i he whahinga tangata ai uhinga na e whai ai whai lau koe na e whai o tau wha mo ui i he kolosi ka are ware koe ngā maa ki tau tolu ka koe tui koe konga ua e ta polokalamate ta unuki ai ki he uho koe ia o e whai lau po koe pekia na e whai si sukulaisi ka are ware koe whalerei ai o tua pe mo e tangata ka te tukat ke ti koe whaiwhika. Ia maloa pito solo ko hi mau whainga maria ka ta unu atu ki he konga ua o e ta polo kalama ko e ta kawenga ko e whakalelei pia moe o tua. Pia hange ko ho whamatala solo ko e mo on lahi au pito ia ko e uho ia o e pekia na tau si tua me iai. Ko e uho o e pekia ko e whakalelei ko e whainga mai ai o tua ke whai ha whakalelei pia mo e whahinga o e tangata. Ko e tā vesi malanga, pe ko e tā ki vesi ki he ahoni, o e te bire whakalau maria o e ahoni, o to ia me aua korinto vai nima vesi taha walu. So lo ke hanga whakatau ngai, ko e whai vesi ko e taha, o ku ta to'o i he wike kotoa pe, o ku ta hanga whakamatala ia he whai houa e taha o e polo kalama. Koe. Pea kohono mahu inga ia koe o e historia, e mama lewa ai whakamatalai o e uhinga. Pea koe uhinga ia o ku tuu maua i e polo kalama i he tohi tapu, koe uhi he whakamatala whakahistoria atu ai polo kalama. Kai lava ke mama o oua e hange koe to'o vesi manako ke whaia ki hono tautea, pe hono whakalaweai, pe hono whakapongi, pe hono valoki, pe hono manuki o e kakai. O ku nofo e polokalama he historia. Aia koe vesi, ua korintova e nima vesi taha walu, o ku pehe lau ai tohi tapu. Whatonga e ko ngau e ku pehe fo irea koe tohi tapu, he kuo ahoni e solo kuo tohi tapu ai tangata ia kihe telefoni pia mo paila. Ka kui kai ke wongo i e au o ku manava mai ai lau mari e maoni o ni i he telefoni o makatoonga he mea koe ni solo. O ku ospe foi polo kalama whakalau mari o ku polo kalama hoko pegu ne a au kotoa ia osi. Me ho tau loto, mo tau lau mari ka umaho tau atamai. Aia ko ua korintova nima vesta valuo pehe. Pea koe ngahi mea kotoa koia. O ku tupu me he otua. Aia na ne whai ia ne omi kia te tautolu o tala o e whakalelei. Maria lahi. Koe hanga e whetu taki koe ni a Paula me he kakai o Korinto. Koe tohi koe ni, koe tohi hanga tonu a Paula, o ne hanga whakamahu i ngai, ai pau ke tau whakalelei moe otua. Fuhala pau ia e solo. Ai pau ke tau whakalelei ki tau tolu moe otua. He ka pau e kai te tau whakalelei moe otua. E tae aonga mea kotoa pe o tau whai. Kau ka malanga palofisai. Kau ka whakamatala ki he whei laulau e o whā. Kau ka au kai aho e tolu pe whā i he wike. Kau ka whakalaulau lot. Kai ke whakalelei moe otua. Oku koe fuu koto lusa. Koe fuu koto mau taimi. Pea koe fuu koto tae aonga. O ka pau hei kai teu. Tomua whainga ke u whakalelei moe otua. Solo koe taimi koe o tau whaianga halai.
o tau ilo pau o ku ngau e ho tau toto mo tau sino mo tau kakano ke fute he ku afio e lau marie i loto ho tau konseni si o tau fai e mea hala ki e otua. Tau ongo i pia vave taha, ka koe ne tau fetuku ai hala ko ia, pe ko yang hala ko ia, ave ho whao ko tau ada mai, pia toki pauria ho tau ada mai o oho kui, o fai ai mea ko ia, o tala koe tangata loto lahi kita. Mahuinga i whakarerei koe uho ia i peki atolo. Solo ko whakamalo atu ho o whakamanatu mai he ta polo kalama. Koe uho ia o pekia nai whai e kalaisi, ka koe whakarerei nā ne whai he kolosi. Tohi koe ni, koe tohi a Paula, koe mea kou sai ai koe ta polo kalama na ta kamata solo koe ta hanga vete ngahi pui dua. Pea hoko rewa e ta hanga o vete ngahi pui tua o mai ai ngahi alunga. O e potu tohi ko doa pe, na e whai mei whe, whai e hai, ka venga koe ave ki whe, koe hai uhinga e ne tohi, ko hai e kakai na o nau tari, pe o tauanga rewa o ku maa opo, e toro. O tauanga rewa o ku maa opo, a e tau talanoa he tohi tapu. Ai a koe tohi koe ni, koe ki po tohi koe ni ua Korinto, koe whai e Paula e tohi koe ni me Filipai. Hiria e ne hiki me Filipai ki Efeso, foki ki Efeso, pe ne fatua i e tohi ko e ni. Pea i kai ngata ai, kana ne tahanga e Paula o whakamahu i ngai, o e pekia koe na tau toksitua mea i he wiku osi, ko he uho ia, pea koe kaweinga ia i pekia, ke tau ilo, na iai mo ui nai more. Ke tau ilo, o kai mo ui nai maa oni ka kua fihia he anghala. Ke tau ilo, o kai e mo ui, o hawa, ka kua konga ai mo ui ko ia. Ko e tuhu ko toa beia ki a kalaisi, pia mo e ne whakarelei. Ko ne hoko mai, o whakau mai, ai finangalo o e otua ko e tau tamai, man tu salo e tau ko speri he wiku o si he toi tuu. Koi. Na ia e fola i koe na ko speri o sione, i e vai tahi wā, o kui ai e fo i lea koe ha, e kumi e mere ki whanua loto, pia tuu koe a sisu hono tua, kaute ongo angelo he ulu, pia moe mae o e mohe anga, pia koe na whehui, ko hai o kuke kumi, pia tari atu e mere, ko kukumi hoku eiki, pia na wakai hanga e mere kono tawhaki o tuu, a sisu hono tua, pia pehe e mere ia, koe tauhi ngowe, pia whehui atu e sisu, ko hai o kuke kumi, pia tari mai e mere, koe kukumi hoku eiki, pia kai ke uilo, pia nau ave ia tuku i whe, pia kamata ke oho atu a mere, pia taufi mai e sisu, o ne pe mai oua, te ke ala mai ka te au. Ko hui he kai malawa e hono kakano, ke ne whakamaoni e toi tu u. He koe kakano a mere, ka koe tu whalau maari e mai a sisu hono imisi. Koe imisi to tonu e sisu, pe pia te sisu oua, te ke ala mai ka te au. Ka e oua kua foki, ki he e ku tamai, ko mou tamai. Koe foi mea ia koe ta au ki ai he polo kalamani. O lewa, ka tau whakatonga ngai. Ko otua, ko ho tau otua, tange sisu. Ka o lewa ke foki he tamai, he ko ho e tamai, ko mou tamai. Ko hoku otua, ko mou otua. Ta koe foi uho ia o e toi tuu. Ka kai ke ta nofo e uho toi tuu. O ta nofo e uho o e pekia. Ko hiko ne hau ke whakamaa ki tau tolu. Whakalelei ki tau tolu. Ke tau merino mo e otua. Kai lama ke tafe mai fu matawai. Maa ko ia koe maa oni. Ke po ui ai whahinga o e tangata. Kai ke, ko e tohi. Me iaua Korinto vai nima vese o fulu mawalu. Ko hono whakamanatu. E Paula ki he kāinga lotu koe ni Korinto. Ka koe tohi nai kai whai Korinto, nai whai a me Filipai. Ua Korinto vai nima vese o fu mawalu, koe foi mahu inga ia.
mo e uho ia e pekia na whai ko e tala o e whalerei mai whahinga e tangata. Ko ngai mea kotoa ko ia, o ku tupu me he otua, whakatoa ngai o tala he vesi, tala mai hangaton pēna he vesi, ko e mea kotoa pe, ko e mea me na e tupu me he otua. Solo ko tau whakaukau. Ko kakai na kulonga mo tae mahino mo kape mo whai anga hala mo nau ko nau whai makatuunga he ha. O nau fu whakatupu ita lo a pe he ai. O nau whakatupu ke lo a pe he ai. Tau ene via. Talo eni e hu e ta polo kalama me he ta me wanoa ta hiwa wanoa wata ua tolu ua wha ua nimai. Ko e kore ge, kua taime whakalelei. Solo o gai ngahi pekia ia. O gai ngahi pekia ia ko e to'o. O kui kai ko e whina ngalo o e otua. Ko e to'o e otua kai whaiha whaka. Ko e alunga ke whaiha whakamerino. Ko e alunga ke whaiha whakalelei. O kui te eki ai peke mahino ia ki e whamiri. Te kai pe mahino ia ki he tangata. Te kai pe mahino ia o au ke fukau whai whekau o nau malanga e toi tapu. Ka o ku hoko mai whai ngata kono ko e ui e o tua mau whakamerino. Pea to o ate tōta, o ku i kai peke nau ilo. Toi to o atu mo e tokota, i kai peke nau ilo. Toi to o atu mo e tokota. Ko e kaweinga ia o e whakalelei nai whai e kalaisi. Uinga e pekia. Whakalelei koe a au ho family. Uhinga pekia koe mo tokoua. Uhinga peka koe mo tu fefine. Uhinga peka koe mo ho whae. Uhinga peka koe mo ho whanau. Ko kalaisi ia. Ko sisu kalaisi. Ko e ne pekia ma e whahinga o e tangata whakaluku fua. Kaweinga ia o tau kawei he pure rei. Whakaluku fua mea kotoa pe. O te whakafoi tui. Ke tahene visione na e ui ake family solo, aine o kou kei nofo ai mohono historia. Ko e kaweinga e ui o e family waka, ai kou ui ai na e tupu me ai e hepsipa. Na e ui aki ai foi whakalelei. Na e toko kotoa mau whangatamai. Toko fitu. Toko kotoa ki nau tolu. Ka e teu e foi whakalelei. Aini, na e toa e ofa. Pea te kai mahino ia ke family e solo. Ko tala noa eni. Neongo na ku whanongo mai hakonga hau family. Ka koe ku tala noa pe o mahino koa ke family. Ai mea koe o mahu inga he pekia na whai e kalaisi. Koe whakalelei. O kui ai pe toko taha ia i hok family o te kai lele ia mo au. Pea whange au o hasivi au. O ku toe iai ha mea. O ku toe. O toi ai haki uri o ku toe. O ku whakamahino e he tāpu aki o e te maua kalaisi. Solo ko e tāpu aki lahia. He ku te rea, pia mahino e mea o mai he otua. O e te rea, mahino e mea o mai he lau maria. Pia koe mahu inga ia e ta polo kalama i he whakamanatu e pekia e whakarelei. Ko e whakarelei, solo ko e whakarelei, mahalo. Whakatongai koe tau lere mi ke tolu pe koe wha o e whai ua whei tau o e senduri, o ngai senduri. Mirineu me ne fiha. Mo e te gai tari e mama ne whakarelei mo kalaisi. Ikai koe ia tolo. O ku kei toko lai pia mama ni au te gai nau tare na doi foi pekia. Ka koe tau whehui e hoko mai a kalaisi pia mo toe foki mai a kalaisi ke whai e me whakamau dodonu. E i whefu kakai kone te kai nau tari whakarelei mo kalaisi. Ko uhinga ia mahuinga e ta te pire whakalau maria honi. Ke whanongo ai te pire o e whanua kotonga. O mahuinga au a kumi ha o mo oni. He koe he lahi whakauria a kakai o nau pe mai o kia e nau mo oni.
he lahi whaka uri uria. Peka ngata he ka o ne toi tano kita pe ia. Peka ngata he ne tano kita pe ia, ka kune toi hanga ia whakapong mo kakaikehe, mo e lau mario e kakaikehe. Tolo koe mahuinga, koe talanoa ai motua koe ni he whalelei. He na ta kamata e ta polo kalamana e na whamatala e toa e o wha i he ho mau loto whare. Koe ki loto whare masiva. I kai koe atoro. Pena e toa e o wha, koe motua e nei whaiako ai. Ta koe hinga ia o koe whaiako ai, mei he polo kalama. Ko hoku ui pe o kuia koe ui au ki a polo kalama. Ki o polo kalama mama. Ma e kakai tonga kotoa. O kai ko hoku i o ke tai min ke nofo e tiati. He ko nofo ke tiati o whakangata e toko lahi he whare lotu. Ko hoku i o kuia, ko e hinga ia ko lau tā puaki ai i he viponi. He kokoe o kuke hanga o tukuange le o e otua, ma e tonga kotoa pehe kolope. Pea ko e hinga ia mahu inga ia o e ta polo kalama. I kai ngata i. Whakamahino e he whoitohi koe na paula, koe mea kotoa pena e tup mehe otua. Tolo. Ko tai haha mea ke tau pehe, ke tau pipiki ai kai lia ke otua. Taua pipiki he paanga, kako hena ne ngau he paanga, koe otua. Tau pipiki ho tau fuaha, ne tala wau, me ne sino lelei, me ne whakau fuaha, mo tau ofe fine, o hiki hono tau ataha o laka ngeia, he tau hiki ai peftei, o e kirismasi o sisu. Pea uia e solo ke ngai mea whakatuta maki o mo ui. Koe tau hanga o whakakahoa ake koloa mo e paanga. Whakatonga e toi tapu, o talamai he toi tapu he mea. Koe paanga koe te volo. Koe te volo e paanga e solo. Ko ai ia o mai e whakalangi o tuka sisu uia he. Ke no foi a mo fahu he ai e tau ki tama fefine tau tolu. O whakakahoa ake taula te volo koe paanga. Koe ai ke ha. Ke ilo e mamani o tau koloa ia. Ke ilo e mamani o tau tūmari. Ke ilo e mamani o tau whono tau wharehe fihu. Moe koloa whakatonga. Ko whe ai taa o kalaisi. Ko e taa be. Lea a toka moldoni. Ko e hae vai koloa. Taa be o kalaisi. Pea koe mahuinga ia o e peki a solo. Ko e tala noa koe ni. Whenga peke nofo ta leo i lano. He koe alpe koe ke le whakalalahipi. Whai saipa te ta fulu he ta ita noa ia ake kakai. Osi ko ia kau ata ina pe ai kakai ke mea anau tolu ke whai. Solo ka kuma mahi hoku lau mari e. He ngai. He eku simakai atu ke fui misi. Whaka ofa o e whewhine. Pea moe tangata, ka koe imi si o tua. Ka tau toe o atu e vewe o mama ni o kofu aki. O puri e imi si ia, ka asi mai puloa ia. E solo. Koi. Tere taki preki o kofi, ka ta toki au hoko atu e ta polo kalama. Koe taha, na e whakamawhai e paula e whakalelei o moe o tua. Ko ene hiki. O nofo ia kalaisi. Whakatonga e ki foi whakamanat Maria Paula kona. Hanga e Paula whakamanat ke kakai Korinto. Mo ki siasi koe i Korinto. Manatu i solo koe fitu i siasi koe i Esia minu. Na e whakatu katoa e Paula. Koe ki siasi mo veu lahi taha pe ene siasi Korinto. He koe siasi e ni koe na nau whakawhaha i ai. Pehe ni ko Paula a mautolu. Pehe nihi ko Apolosi ki mautoluia. Pehe nihi ko whae nau nofo fe au hi. Pehe nau toki fehu i apostolo. Ki pirisone. I loma. Lola tonga nofo a Paula i e prisone loma. Pehe nau tohi ki aio talangi. Ave nau popoaki pehe mui nau whamalo. Pehe nau tohi an ko hai. O mahuinga lahi taha. I he kau ngau e whakamisinare mai ki Korinto. Toki hanga e Paula whakavete mai he ne tohi. Ko hai a Paula, ko hai a Apolosi, ko Paula, ko e tō,
ko Apolosi ko fui he kapau e toa Paula ka kai fui Apolosi e mate ngowe ka ko e whakafua o kai kawa Apolosi kai kawa Paula kai ke kawa fai whekau kai ke kawa ha paresiteni ko e whakafua mo e whakamaui ko kalaisia pea ko e foi maui ko ia e solo ko e tā umai ke kolosi ko e foi maui ko ia ko e foi pekia ia kalaisi ko e foi pekia kalaisi ke whakalere ia e vai ngai siasi mo e whakawhawhaha o tala o sayanga mea ko e mea ia o tau whetuku mai e kumi ao kumi whai whekau mai ai ko hiko tau whekumi ki he lerei taha te kake u sioha siasi whakapo uri lahi māmani nofo e tohi tapu mo e whakamoui mo e whakalerei o ki nau tolo hahalu mai ai kakai na e o ako i whakaata mai e tohi tapu pia o mi ki nau tolo me ata mai o whakaata mai e lotu pia whakaata mai e mea kotoa pia nau whai kai maha ango ai whakalau maari nofo ma i e tevire whakalau maari o e kolosi ko e whakalelei whainga mai o tuake wharerei mo koe ke ilo ko mea kotoa pe he kai ke fou hala tai fou ange ai mo ne tala ai minister polisi tolo tau fou be i e hala i loto Samelia he ko e hala ko ia o whai ai longa a ko e vā siu mo sendaire ka e lava fefe ke whakalelei e siu mo sendaire o ka pau tau hola be tua kolomo e hala mamao hola be me hala ka ke ai fili ala tu he hala loto kolo ke mahino ko tangata ko ai otua pe ku galat mo e malohi otua pe ku galat mo ide otua ko taha e konga da porgalama o ko lave i he mahuinga o e leana fai he minister polisi ai mahuinga ki he fonua mo fau he hala fai ngata ka lava solova ai parpare ma ka lava fa whakarelei he koe whakalelei mo e otua pe koe tau lelei pe mo e otua solo nonga mea kotoa fai he kau hipa anga e nau ngau e whakaotua fai he tawhake ngai pot ngau e CEO fai totonu mea kotoa mo e ofa ke kakai aku hinga maha ango ai fonua o kulongoa ai toi fa tu ta mage ku ai ngai fai mo ngai pati o nau tu o tala o ko nau tu he ta fa ke tu i ke nau fenga ke puke ke malu e tu i o malu i aki ai kava tonga solo ko e po ko e kai ka toanga pe ko inu kava pe ko e kai umu ko kai puaka tunu ko au e Facebook a solo ke fonu puaka tunu ta ku kai ko puaka tunu ko mari ta ka fonu a pe ua o ku ase puaka tunu ko si aina ta botonga ko tau he ulunganga fasi aina to e pe ke tawa o ke mon man maulalo ta ai o kai he fonua hono ngau ki tau tolu e kau si aina solo ko ka venga ia e whakarere ko ku tala no he uho mo lo loto o e whakarere na e whai kalaisi pia aini na uhinga ki ai a Paula kua pau ke toki lava a e whakahoko o ka pau te tau tomua whakalelei mo e whina ngalo o e otua ulak mea ia tau whenga ki whakarere tonga whenga ki whakarere mo e otua he aku tau ke ki tau tolu hepe, tau ke whakawhamiri, ke whakasiasi, whe lau hi he sipoti. Ko e ui ngā ko e kai ke tau merino mo e otua. He kapauna tau merino mo e otua. Mau e ria hona. Kai toi e asi maha unga, kai toi asi maha kaute, kai asi maha kula. Tau lanmata ko toi whonua. Ko e mea ia kui, ko e whakarerei mo kalaisi. Pea kaka tau alo au ke katoanga ai lan pulu. Tau lan pulu ko toi whonua. E solo ko e ne vave ia ha ere mai a tisu kalaisi. O ku kei tuai a tisu kalaisi ko e ke koni o tau whai.
tuku pe e sisu kalaisi ke tau pe koe ha no ngataanga e tau loto lahi. Ka ko standari pe au kemo pe ne whakarereiana. He ko ne ala mai pe kalaisi nonga mea kodoa. Pe koe taha ia o e kaweinga o kuta tau kawei ai ai whakarerei. Pe kai ngata i solo koe o lave pe ki ai mo apostolo mo Paula i he. Toi lave i pe Paula e ne whakamamafa i he toi Efeso. Vahe ua pe koe ves taha wha. Pehea e Paula. He koho tau merino a ngā ia. Whanau ngangi solo. Ki he mama ai toi tapu. Kau ka kela pe toi tapu whakaha ulau he tonga. He koho tau merino a ngā ia. Aia na ane ngauhi ai ua ke taha. Uhinga e ua koe nā koe siu mo sendaire. Koe vā ia koe na kai lava i ke faulo to kolo hataha. Ka nau takai tua a tua kolo. Koe foi, koe iri fia he manu whekai, koe iri fia he kau tāmate mo e kau whakapō, iri fia he mea whana, iri fia he mai a tau. Ka tarange sisu. Koe hala ia na uhinga e kuhau. Ke uhao pekia. Ke hoko sino koe hala whakavukava. Ke fau ai e siu, pia fau ai sendaire. Tau mai tai fau ai matakari. E fau ai kau China, e fau ai kau Amerika, e fau ai a maman kātoa. Pea kai ha matakari e tahi maman, e tahi fau he hala whakavukava ko ia. Na e pekia kalaisi ko tau whakalelei mo e otua. Ka uhinga e pekia solo. Ke tau au ke otua. He kuke peka pana kai pekia kalaisi, te tau au fe ke otua. Ko e uhinga e tau au ke otua ko e pekia na e whai e kalaisi. Pea hoko ai sino o kalaisi, mohono taa, mo e vai na e puna mi hono mafu, ai taa hono mafu he ofa, he hoka ake whao, tuki ake whao, hoka ake tao hono mafu, whakamanuka hono fofonga ake akau talatala, o si pia whakainu ake vai kona, pia koe ngahi mala kotoa na tau vai. Kua toka, kua pekia kalaise kolosi, kono whakaau ki tau tolu, ki he otua, pia mo ene maa oni. Koe halaia kolosi, koe hanga e ne pekia o whakaau ki tau tolu, ai mo i maa oni ki he otua. Koe taha, pia kua whakawhau mai ai taha o e whalerei ko ia, ko tau tolu eni o utoe. Hangai Paula whamanat mai ki Korinto, kuo os whau mai e toko taha ia o tala whakalelei moi otua, ko kalaisi. Toe koe, toe au. Solo o kia e ngau e toe ia tau ake whai, Pea koe ngau e mahu inga ia. Ka pau hei kai ke ta whai kai hoko o e ta pekia o te kai ke ta whai e foi whakalelei moi otua. Koe whoi whainga taa lahi ia. E tuku au pea e hoko, hangea same time mo tu e family. Ai mo i tai whakarerei mo e otua. Ka uhinga iau tau whainga i he pekia, te whaka auha. Ai ngahi ia ngā kovi wheri haa, whakarie lia, o e mo ui mo e taonga mo ui. Koe tau hanga whainga ke whaka auha whakata mo e pekia. Kono uhinga, ka tau whakarerei mo e otua, ke hoko me ne toi tu uko tau merino mo e otua. Te koe fu merino koe ako merino la. Ko hi he kua tau tuku lolo ka kato ki he otua. Pe au tau whakato malai ai. Ai tau ngahi anga hala. Mo ngau e pango. Mo ngau e kovi kotoa pena tau whai. Ka kua tau lelei mo e otua. Solo. Koe uho ia. O e whalelei na e whai e kalaisi. Kau ki whai e tala noa kovi koe ni me historia solo. Ko e seasi ue siriana taua taina o tonga. Ko e uho ia. Pe ko e founder o e tangata iloa ko ia. Ko misa sione Wesley. Pe ko e toko taha ko e nina ne whau pe whoki. A e ne whanga ki
ne whangi tohi, o ne hanga tu whaki he university, lalatonga be e ne kei ako. Pe kai ngatai, kana ne whai ko toa whoki, a hono tūko i ngata ke ne mau hanonga me otua. Kana kei te ne mau ia ia. Hala ata ke ne mau hawhia maari, ho haa be hono lotona. He kone, pe alo e beo hoko ko whai whakau e sias in la nisolo. Pe kai ngatai, pe nā ne whalau ki Amerika alfa e ne ngau whakamisnare. Pea i hene i Amerika, pea whoki ki Pitania. Ka i he, te kai peke ne mau e ia, ai fo i whakamerino mo e otua. Kei whai pe, kotoa, whai whekau, wako, i he university, whakanofo whai whekau, whai kotoa pe ia i tuasino. Whai pe ia i ha aho, sāpate, e whiaf sāpate. Whakawhe ia ke whakatahanga lotu na e whai. I Pitania. I e hala Londoni, i e wheitu na e ui ko Alda Kate. I he pōsa pate, ko hono ua whao me ta fitol walu. Tolo, tala noa meri e ia o i whaiwhekauni. Nā ne toki o ngoi ai e whahinga mawhana, o kua ake hono loto, pe ne o ngoi e ia ke ne moui ko hange o ku kaitoia hano ata mai. Kai hau kia e vela makehe. Pe hange kia te ia hato e fo i whanga fo au e ne moui u toi whoki a hange ku pepe. Hange ia ku vare ia whakakaukau, hange ku vare ia he ngāwe, ku vare malanga. Pe hau pe whakaututo e mawhana ko ni, o au ke ne vela os. A hono loto. Ko vela ko ni ko whanga vela me loto. Ko emotion, o kai ko whainga emotion ia o tino, pe koe kakano. Ka koe whainga spiritual, koe whainga laumari o kua ake fua mai be, mawhana mo e vela ko ia me o tua. Ta koe taha ia o e aho, na ne hanga tohii, koe aho na ne whanau whao ai, he koe aho e ni na e to'o ai, ai hou hau ai o tua mea de ia, kana melino mo e o tua. Solo i hoko atu e historia e tangata koe ni, na ne whailewa e ne ngahi malanga, me ne ngahi whau toka te rine, o hae toi tapu me ne ngahi malanga lahi. Ma ui a maman, lau miliona e kakai, ma ui i maman, i he foi whanau i whaou e tō taha koe ni. Na toki lilingi me hono loto e ngahi malanga whakalau maari e tai hano tatau. O liliu mo tui ai ai fukakai tō lahi ki a sisukalai. Hanga he tokotaha koe ni, e Sione Usle, o me Pitania, o whakamoui pane whakawhei fu lau miliona o mamani, ke na wafi o tari a sisu kalais ko nau whalere. Koe mea ta tau o ko hoko he ngai historia ngai sias kotoa pe. Talanoa a e tohi o e siasi o sisu kalais e kau maa oni o ngai aho ki muini. Tala noa ki e taimina e ho haa ia son Joseph Samita. Nai alo ko hao e ne kumi hanonga o hao ke fupota vauta. Pe hao ne whai o pnovo whai ne kore ke o tua. Pe whahangi ai a semisi vai urak ves ni ma. Ka ku ke whia mau e poto. Pe a ke kore hanga ton ke o tua. He whak he o tua ta e to e lau i koe. Ko e tupanga ia o e tokate rino e siasi lau miliona ai kakai nau mui ai. Katolika ko mea tatau pena ta lave ki ai. Pe whakatoka ngā i ange. Sias Pentecosi, ko e tupu ia me siasi i e taimina e pekia ai a sisu. Pe a osi me ai ai aho e whango fulu. Pe a haere hake, pe a osi me ai e aho e hongo fulu me he aho e haere hake. Pe a nofo whakataha e kaua ko i e loki i olunga kua hifo e lau maari e maa oni. O ne hanga o baptaiso lau maari e ai fukakai. Koe whakarera ia.
Koe whakarere ia tano kia ia Joseph Samda. Koe whakarere ia tano kia Johnny Wesley. Koe whakarere ia kuhinga kia Church Katolika. Koe whakarere ia kuhinga koe kiai. Koe hifo e lau maare maonioni o whai ho tau whakamerino mo tau whakarere. O stoe o wha ni e whamiri waka i he hiva wahe luke. O se aho e tolu tolu mo e kei wheo he pēr whamiri mo e lau maare maonioni. Tolo. Koe tapua ki ko ia kuhinga e kuheholo. Koe tapua ki a kuhinga ai na kumawahe e me siasi ki Australia. Pea ko ia pe ena o kuasi he hiwa kauhelo. Ai mahuinga o e kosperi ke tau lea aki, malanga aki, ke tau ngau i ai, ke tau whaia. Tolo ko wangoi koe Ocean ai minid fitu pea me ta polo kalama pea ko whampe solo ke hoko at pea ki whakamā popo no no me eni pea ta whiunga i pe. Pea ta whiunga i pe. Ko hi koe maari e taha te mahuinga a hono whamatala e Paula a ene hoko koe kau whakafonga o kalaiti. Whatonga e ange foi mea maari e uhinga ki ai e wholofola. O pehe na e hanga e Paula o whakamahino ki Korinto. Kua osea kalaisi i hene pekia. Ko ki mau tolu e ne kau whakafofonga o kalaisi. Kua mau hoko ato e ngā ue. Kua na e whai e kalaisi. Ke whakahoko mohono malangai. Ke mo whakalelei mo e angahala. Solo ko e uho ia tohi tapu ke tau ilo. Ke tau ilo na tau wakovi mo e otua. Pea kua whai ho tau whakalelei. E solo. Pea kai ngatai. Pea kihe otua. Pea ko e ne kore. Ke nau whai. Ko e kau whetongi o kalaisi. O spepe hato e Paula. Ko ki mau tolu. O mau hoko atu. Ai whakalelei mo e otua. He kua osi pe kia kalaisi. Pea ko mau tolu mau hoko atu. Pea toi whakamui manoa mai be e Paula. Pea ko e ku whai atu. Kia ki mau tolu. Ke mau hoko atu. Sai, koko en solo mo au. Kua tutuni mai kua ngata a Paula. Mo ene kau apostolo. Ka pau e kai ke whai. A ho potu ngā au ko ia i ho o letio. Pea ka pau e kai te whai e kupolo kalama me he tohi tapu. E lama whewhe ke hoko atu e ke whanongo e kakai. Ke mahuinga e whakalelei mo e otua. O ka pau e motu hawa i hata whaaki. Pea koe whakamanatu e Paula. Koe mau hoko atu, koe mau whetongi o kalaisi. Pea koe mau hoko atu, mau pasi atu, koe mau whetongi o mau dolu. E whakaose a kirewa e Paula e ne kore koe ni. Ke o ne whamatalai atu ki hono ngahi ki he ngahui o kalaisi. Pea hangarewa e Paula whamatalai atu e mahu inga o kalaisi. O pehato a Paula. Koe koto anga hala. Whanonga po e solo. Ko e koto anga hala a e toko taha ko ia. Uhinga kakalaisi. Ko ia na e ikai tene o ngona hanga hala ko e uhi ko kautolu. Solo, ko e maria anga ia ki foi potohi ko e pehe. Whakatonga i e vete whakahistoria e doi tapu. A ene loloto, mahino ange, a ene whamatala na e whai Paula. Talange Paula. Na e whai e kalaisi e whakarelei mo e otua. O se pa akalaisi hoko atu e mautolu, o se mautolu hoko atu e koe moau, he ahoni. Pea koe ta hoko atu koe e taua koe he ahoni. Ke taau, ke ilo, koe whakarerei mo kalaisi, he koe tangata hao haoa, tangata maoni oni, tangata akalaisi, kana e hau ia o pani anga hala he kolosi, pea pani mala ia he kolosi, ko e uhi ko koe mo au ke ta au ki ene mo ui ma oni oni. Ka pauna kai pani anga hala kalaisi i e kolosi. Te ta au fe ke mo ui ma oni oni. Pea ke tau hoko i a te ia ko e koto ma oni oni. Whatawangi ke hoko te pire. Whalau maria e ahoni. Ko haliliu mo ui ki e whahinga tangata. Popo aki whamanat peki awa osi. Tonga,
fia mau e whakarelei mo e otua. Kai fia mau ho mo oni. Kai fia mau ho whakamatala. Kai koto mau kai. Kai koto veve mo whakatai aonga. Fia mau ai mao ni oni o kalaisi whakaotua. Ke tau inasi ai. Ihe maui whakalau maari. Whakafoi tui tui. Whakafamili. A koe mo e huspanik mo e waifi. Mao ki whanau. Pere mo mau e fia o fia. O mo wau si ai. Ai hoko ato e mo uki ko ia. Ihe pureanga o hewani. Mau inga ia e pekia. Mo e toi tuu. Nai whai e kalaisi. Ke rau hoko ko e whanau ki tau tolo e otua. Ihe alunga o e mo ui mao oni. Pe ko e mo ui whakataula. E ki whakamleksetek. Ke tau au si ai. Ai mo ui taingata. Tolo ko ofat ka te koe pa mo e polo kalama. Whamaloat ka mo tolo ko toa pego mo wafe mai. O tau inasi. I e whatokanga o e te pile whakalau maria e a honi. Mau inga e tau pas mai he peki a whai aha o whalelei pia mo otua. Pia ke whoki ke otua. Ko hi ke ne hanga o whakaauha e anga hala. Mo e malaia ko toa pei ho mo ui. Ka ke hoko ke tangata iloa. Tangata malanga. Pe kai tangata karistiane. Ko e pole taki ko e kolosi. Ke whai ke tangata. O whaat solo ke ate koe pia mo e viponi. O whake tāpua ki motolo ko toa peko hafe mai. Ia te pile whakalau maria e honi. Tāpua ki motolo he lau maria ma o tua. Pia ke ne whakau atu e ne whakamo ui ki ate koe. Ko haa ngahi mahaki. Whakautua. O kulave i ho tau sino. Mati ngofuani. Ko e kore pia me he polokala mani. Whalala ki o tua. Pia ke whalelei mo o tua. Ka ke whakatonga e misteri e hoko atu ki ate koe. Tua e kemo. Kua puria e mea kotoa pēna e mo ua i ho whakaukau o sino o ata mai o lau maria. Tolo ko o whaat ki ate koe. Ka me polo kalama. Kau tatau atu he. Kau toki hoko atu wika au tua eiki o whaat. Malo pito whaiwhikau i he lama ko i e proklama whawhango sai ane ki a honi. Whamalo atu ki he motolu mo mui mai he proklama. Pea mo i whawhi pe ki he taimi tatau e wika hau. Ka mo mea.